social media no na fans be over a month. Yeah. Na Nsembi cost about easy and medical. Na ye ora ho akona ko pay data. Ubenhu bia stress. Na kwafon konkonsa amafo ani ji ho. Share. Eno ana nkrofo bi ya ni bra ble okuro ma. On be ka chese. Wo de ba yeso ye be ka. Ana medical ne fela ye den. Ena ye fela ba ne birthday. Fela ne medical omo ba no. Island from Pong. Yeah, muntu de ye be kai. Island de. Na ebi no obi kra bisa say e den na ye island. I say Adamwa. Yes so. When is island no? There be island. O de ba twa yes. Island yes. Na kai dey. Yes so. There be. Wo de mesre. Dabi Island dey nesre. Ne. Na island dey say enye ensu a yi asase atene ho and ye can keep saying ebi voter akosombo before akosombo Yvonne Nelson Crow Island bi enso so area ho na make us the tree ye can say island sa ho ni tree dey menim tree dey esre nye esre so nkom mesre sa offer ayeda na yeda and island birthday. Oh, okay. And happy birthday to Island. Beautiful island. Espresso near desert. Fela makafu ba. Ya omo ere omo ho awomo ye. Omo aware awo. O de bi omo ja. Omo jai. Na ko show mo toto black ya mo frɛ bi na ti mo ya black party no wokuma so no condo rage condo ho na mo frɛ mo party na say. Ha? Mini wo na omo nkofo bi. Mo isha kwa no the guest. Na me no mienu ye kwa am say ye be kwa di nkonkon. Na ye den na nyen nkonkon. Am say be di nkonkon na mo fa bloggers, ma fa bloggers anko. So mo no e be o be ka o ma tu tinya bibia no ma be ka. Mo anti be baby. Na no mo ne bibia no be ka. O ma ne mu ne he. O ma ne mu ne na fa nko no. Me ba him. One day. Mesra ya mabre wasa we ni abre. Mo kwa mo fa. Oya kokokwa. Asamu kwa flight bi ma so yanko bi ni yanko chili bi. That's how mo fra me am nko. Oh, na de kokokwa. Edem she me nko. Me say. Na se microphone se mo mo keka na se ya ba mu style bi sana. No fela ni medical nkwafo no mo keka sa medical. Medical ni obi akwawo. Obi dada still na akwala ni de yenhu onye dada na still no anyum no to nkakra. Say backing oguso ya backing vocalist. It's all be backing meaning say anyum foforo so no mo de ba dia. Collaboration. Sa collabo. We be feature we are. Are they dating or they are bringing a new song na collabo. Omo de nyofofo. Enyo foforo omo de. Na so Ghana dey do asa man berry. Na na ye den. Any anopa mencha those call celebs. That's what din sem na chia. Odi kokonsa again odi kokonsa. Na ne de no authentic kokonsa. Oh, ne da no be can say wo pesa no boa. Na those call celebs authentic kokonsa no de ba. Do you know one thing I like about her? Ohu asem na wo ho no anode kakra ba beto nka ne bebre e na onu mehu so ope wasem na oka wasem na asem no tietie mu na mo amode manchene mo ho no de ba beto asepe na afi wasane mu le mi tia na pay ai those cause le we we sa wo konkonsa ne ya dey se your pay right up no so na utwatwa sa I think one of on fa na nim to sa o my hu what too much any se ba ya so e be hwehwe ni no kan go for dia na ya pay kwame din kra kan o se yetie mu radio so amone de ye hu mu na e disappointed Munya your life for my na say picture be appear easy any medical na sure say nkrofo rumors o mo keken kan utie ni mo ti collabo na o kan wasem na ni me bo in terms of picture medical any easy baby yeah no call big brother no a ye yi the free mo say ama no Brazil na here o ma stage no no wa nko so o wa nko o anya Brazil here wa nko enye na easy baby ba me anopa me ni court case ka bia na say bia enwum no enwum le ba ya che 2019 oh enye e bia na e promote wo kola no wo marry eguso sa bi say wo ho no mo twa combination shoe bi oba ni she be ma sisa na mo do so social media na egu ni e kan na mbofu sa
Tia na pese mo be kanti ya munya abotremaye. Mana na se yebetumi anopɛ kɔ me no me betumi apɛ atare JB betumi ahye. Na dem ye Nigeria fo. Ai. Na nti se nya nkrofo keka no de. Nkrofo se ade na ye no kre. Ware wo ho. Wọ́n so ware wo ho. Na same picture na ade. Wọ́n so ade na wo ho. Ebi kra ka se no nti na fela kɔ ye na se again no plantre awo ne be mu ne ade ade. Eh, nkrofo ka se wo kurom ha o. Na ebi kra so ka se fela de. Wo se fela so called se fela ye de. Wo so called se fela ye de. E kire wa nkomo na ye die na. Ye ni wa ya. Radio we want you Mr. So na make it. So dey die. Just say. We nkoda ba we sam. Kwa. Ena kuma tie no mu kuen. Na na me fo mu die ni ngua na shatan so we tro challenge dia ma obey na so nti se o ma ne die papa just me ba shata. Ana me ba de. Ono. Me ba shata ho. Wa ye de. Stubborn academy. Ono dia se shata ya ogbo o ye ya wonu oni adade a wo se da twero nyum o. Wọ́n jinja na no we studio. No atwero. Wọ́n nya ho. Se studio no ho no da. Wọ́n betena adwene ho atwero nyum so wo de ba. Ye de bi fi nyum ko an ye bo. Wọ́n ti ase ana. Nana. Say Stone Boy so no na ye dance hall king ne yes dance hall okay na also mun share we chire ho na we ndai omun share also we asumdue mu omun hia sponsors akra this is something omun no mo da no ye wo ha no mienu nyina akotena ba bi di nkomo twa video de beto mo bia nye fo wa na okuruma na muni ntokwa tokwa bia ni muntem na ensem yo de beto abontin crofo no, but it's good for their industry. Yeah, of course. It's good for them. Industry. That's what actually is good for the because yeah celebrate back we Black Sheriff wo mu a na wato back wa betum ye tenenka wo mu a Black Sheriff so na say ebi so ye na no wa akoi no sase kotre no why say you be say Italia why say strong akwa so I promise on wa yet wonka say nye Nigeria for the betu kwan a okote nka we that no can promise no na call China we say 5 ni shoot some there it is sometimes Shatawale ne Stone Boy beef na na it reminds Ghanaians say we have yes it reminds Ghanaians enti no obeje di say obeje atum nyankrofo ka say eya na ye friend say wo mun nsem na ya no mo keken ka no ana say pentokwadodo asa shata de bia no ka chitafo no ka say chitafo no we ne mo ano ono aso ka chitafo no de be ne mo ano shata de no abeso no pe TikTok ka ni abre yi ka mi de we ne mo ano enyum na ochro no ena oka mo ano enyum na ochro no we say me say we ne mo ano na dey what fit bibia de ahye ho me fa ena ode nyuma ahye ho shata onum siga ono otwi bi wa bontem yehu mo ano da no kra na one medical medical David ba ku sa dia no ne delay chire na mu bi Abrado na me say na be me nya sampe na unim soup island na mo ka no Obi ni twi ama ho ni twi e dia breme Victor Kodom o say island supo ono Victor ne Kodom no igbeni ana debi okun edom Kodom de me ka say igbeni me ka no betre mfika o say ka say supo ai island supo you say po ne po baby ayade Victor ye guy nti wa is enya yi nya o kan na ya kan dey na ho shop wa dey ha ho etinana yes itini ya di etinana nya okay le we na mo to ditchi kam de fam ko enya o na she ho no etinana what challenge o say Stone Boy o person still na any omunye omumra no munshia I mean they are calling for he is calling for sponsors so omumra na omumra me so wait a healthy something they want to come do now and what yes and crofo be can but shut up businessman I love that guy he's business minded yeah business but we are calling for debate also so wa amadia e ma ni nyina ba bi ye ni mu sa ye ni mu dance all the
mu ani mu. We know if you know you, we know you. You know you, we know you. You know you. Enti na no so ne de no. O se wan tumi ama abonten ama me de ne me ma ne nkogina baabi. Enka se. Ono na eja ne platform no wote so. Enti no eno no. What on the platform so? So we won de na we ne. Bia kura ne de. Say dance o ken de o so yo no. Enti no ma ne so de abonyum kura. Dance o ken na de Ghana. And nana bra John Dumelo. Yeah. Or the apology aba. Obepacho. Or the apology aba. And I pay me ba na meetie one of nana to the bia people can frustrate you. But politics is frustration is part of it. Or see or nkrofo ne kan ya kokan for no so ne ma. Any excuse. It's no excuse. No. Politics said yet Ghana ha and ne cry this na me kan wasem fifi Kwete aka say Acheampomaa may apologize for calling the former president a drunkard. Is it sebi is a very stupid comment. What I say? I'm not insulting the person. Yeah. I said the comment. Yeah, the comment is stupid. You can't say that about somebody. You don't know for a fact. And even that, how do you describe somebody? Why a drunkard? If you say obi Sajama, just as they accuse the former president of when he was talking about it. If there's no evidence, don't talk about it. Oh, Nanado. And I said Nanado, only former president. Oh yeah, and January. There be one shudder. December 7th, what you former? I former all retired Nanado. No, but he hasn't retired. He hasn't retired. Former president Nanado. And quite Nado. No, I said never be a if you are Nanado, this is not true. Oh, and 10. Now I ain't here when you saw a Nevia man. I can say I ain't now made the last. I know some former president Nanado. It's honey, I can't. From a media bay. Free Koyasu on the Honoma or Chess and the protocol Baby Freno, and Yan and say, Yakoha. Ah, Wada, what's in the near? Asa dia chasa dia nche obiema wada ohonoma no friend I will not go anywhere friend ko don pie na wa fa ha if ya kwa he ya betu kwanda be masa what we don't do respect sir menye easy o what emre no di ni sa na eja na na do so be kwa akwadwodwo no ho ochebi no what nkra no te hwe no obeka ne dia ono so kwa be ha ya o se di ba ha ya Nese, I hope a pitri. Me kwa kai na bi so na kwa ye ba obia. Na kwa ye pa fufuro. Na so o say the opponent na etwa mu ko yo say. I'm sure say by this time no was psyching in mind already. Oh, there's nothing like in mind. To me. Jai. Yeah, turn now ma me na fa no ko we are onya. O betu akwa kwagina ba. Emode. To me. Share. Emode. Emunya de say. Na cry di kakra tafri cry. To me. Enu amekwa airport na lie pa British Airways lie wo lie pa na me cross ko me nimu me do na me say na de lie I was ya fa na na ko se ya na ebuka se ya na se ebuka se me do I don't know. Utumi huno sa no I say pompo. Nipa no odi yeah. Why say pompo na mo ya obepai. Na onti ase ade. Me so papa. We huno na de wa ja ho bo. Pompo de say utumi huno na I say for super ten. We can relate. Banana John or senior kan bia no wanka ni here. Yate. Wanka ni here. Ya o hwe nka se mu. Nana wate pa. Ma me no betimi de didi ne ho pa. Oh, wo mo fa nche no. O say in politics they be 10 years kwa mbaka kwa fa ba wo. Obia wo 10 years mbaka kwa fa ba. Wo de be politics wo mu wi anom de achew. No okay dey. Okay, o say. In fact, say want de ben. E na kwa program on ho. E na ye say e wa so ma Lydia Nkrofo honorable. Honorable Lydia.
Enkrofo Nana Minchawa no. V8. Nipa otna bedroom nso so a. Roland. Okay. Na drama so him say when he said it, because I'm paid ba she ne pa. Yeah, mama can ba she ne pa. Mo say at nankese say o man retracting it. Whatever. Because you see, he didn't say it emphatically. What happened was, na etitafo no can V8. And they say be muzu ye. Into your V8 no. And now, the only reason for saying what's not the fact that okay. What he heard that got him angry was the V8 because he passed the comment and said, "Oh, so more can V8." Na me so me kwa kase ma lady ane kuna. Okay. Wanya emphatic because na me so me kwa kase ma lady ane kuna. Okay. Na odibedi empia. Oh, it makes sense. He said it about 3 times. Oh, really? Yes. And the way I can na me so me kwa kase so Roland Adrian maso. Sa Oso ankani. Eh dem ko fa so pa no pa. Wan kasa yi. That Basentali boy. Trust me. Basentali zo no so she Oh, difference. That no see e ko win about the motor ne buy. No do on be he. Oh, the little boy. Oh, we fit serious. Sabi je fi mu ntumi nka mama yenka. Ejawatu. What do wa pa be fans? Enye easy. That Basentali. Na say Ashama so sa, o kwa Ashama. Oh, banana a team of motor dro bit to me the kasa. I so be me ahwe ni makasa o ye ba power ye de be chiwatu. Agwa fu. What you for, Papa? Not just anybody, a deputy minister. What your deputy minister? Whoa, yeah, Papa, that's what you. Why nonsense, Papa? Casafosa. We are attending general. We are attending general. Oh, no, yes, deputy, they're fat. A deputy was okay, a deputy general secretary. But also called station book. Myself say, Dana NDC, near. 7th ebia 9th kra na isi beba on twema han no ba ne mawu 9th na isi nya bo wie ya sa da na twema huntumi mo na ne fi da ba che no wo be kwa kwate no eh 90 kure ya ti kro ba ne hu na ma fo sa wo be ma krofo apa mu da o mo na ana me afa ni nkonko pie mu ewa yi abrochire so nim John Cena I brand ya na waka kokuma no kwaku eze kwaku manu anamwa say adie ye bedi agro no nam Johnson say ade o say ha no hwan ya kwaku manu original bed side drawer so na bia ha no na movie no ye any ha no nti obi akra nka ho ase hwan na warija hwan ni nya war be me ja war oba so ja war obi akọ that's what ja war they actually agreed and omoye so there's nothing to even oh yes ehun hia na John Cena o say o se be si na nyina o ye na nkrofo bi sa se o ska ni ade de be ntina untumi enwa na ompa na o se wono de enkwala de ompa nkwala so ompe ana John Cena so no very selfish or when isu ade hunu nso so pa wenanim enti no say wo kwakwo na bi akra na or expect a lot say obeye de ama no ni sa time no na ukoyi ska de ama kwala na say wo hwe you need to be there for them 247 ni sa de ade no oni sa no enti no enu nti ena besi na no onwoye enti mu bisa se na se ede be nti ena ye ofeyi ye say shine your eyes onwoye I was saying kwalade but you know say there are people who really don't like it opportunity to aminim de enti na obehu akora I mean so bia ni sunti no ma memfa honum no ensi na me hunu se so for onu ko da so for frampos so we jai wo ankoye so for frampos ada bi atiafanchen yo na video bi so akoso a eja o ye enwom na enkrofo kan se NPP na oye enwom e dia ma Dr. Muhammadu Bawumia ahead of the December 7th elections no enti no oni appeal to sankasa na positive video no na ye papa sofo ono kra na for amponsa for real ogina ho na o to nwom ne na je say ye twan ne atie nwom no mo na so obebo nwom ma NPP Dr. Muhammadu Bawumia na me ma nkrofo release nyina em say samindi de ne ba nye
enye campaign songs oh okay utia say normal nti obia campaign song o mabo no but NDC dia no so me hu remix bi dada no me inanturi I release it 24-hour economy enyom officially is be launched e ba no nyom campaign song there and Nasi no go area Nasi is no go area well I mean yes Lumba yes but I see a logo area Lumba dey send there menye sure say fi obeye na kwa yede dada bi omunko hu na bi so oye Nasi ni Lumba Nasi dey no go area ja 24 na still na uti edo amgbungwere sanyum ne die sanyum no beat na ewom no kra no kra kakra me mama mo kakra mo Nasi dey sanyum na edo so say ose nyawe no but it makes the song nice yeah it's very nice yeah na animation omonya mobi na asa de omabo na nyade sa yo na Ola Michael ono so no wachemu a kwakuma enu ni divorce a wone na wo kaile akone yire no akono efie miensa ni jaya and papa no Ola ochira o say kwakuma enu still na o say na wone no ewo made I've seen kwakuma enu's mom interview ma me no catch any ban so mo mane ha no I mean ne de beba ana o mutumi kwa Roma san abant yeah na am say na baby a usika wo no ya na akoma no ko ho we don't know how it has been but in an interview said to bia now o ya de ma oba wo ne tia ono fa de say sabre no na eso oboa no aboa and then that is I love that explanation. Now Ola say the lady had always wanted a Caucasian. Now Sheni ni suna no pe or the kwaku a stepping stone. Oh, sa. Enasa no de enyo. Minime nyina so a. Ba na o de obi stepping stone. Anyway nyina so. E bia be me so afa na World Cup. Wa fa so de ko. Say no wo ne na wo. But obi aware mu nsem de me ya na me mpese me kamu bebre because anope me chia efo japasu waba omae ogusua chile na obi ayigbeni okotogo de wo hwe na chira kwai wo hai ogusua chile efo anope ayigbeni okopie mu de se okoi wonya mai me chia opa baby a obi a anope me chia onana last week promise me na I'm promise me na nka me nkwada wo fie na nka me ka me wa he na me ba na na me settle ni ade na nka wo ba na wo ma me na bom the breakfast aba wo betina ha me na me koka ayi the say catfish last week meti ha na akoda yi fa you said the whole of last week me and one medisa send message me meti ho me na maka catfish ene enzema fo a check na me meti ha na akoda ya fa phone so ofro bi so na de me na me ka ma se bu ne so o ka se ni pa kura mre me bi so ya na e ba wo we batete be ya so wa ene bro bi ka be ba ne ho na o de show ba foforo yo enye hwe ya ye mi ka obi so to ofro ko so nu obi ba de e fa ho be na mama chia Victor has been a good brother to me Victor woni mo no ne be kansem what not talk catfish nana what in Victor if you have buy Victor Ufia one that talk catfish no there be me go catch and am what you pay so next guy the man what to catfish be a child there hey mama wa na maso wa fia if you had your squad my adwuma mmia bebre be fia squad de gu mama ne ma wa we twa ni aso wa kwa ndisi for program as hey had there be so mad me gu fia had e cha ya wo tin nsem ya na so da na je bi ahira ko gina ka no aso ye ko no obi atwa mu ohwe mu owie na ni no ohwe na obu atele bi ametawa me hwe ne sam say brawe ho asem sa no mpe no ho asem captain and the driver be adwuma na pa o hwe driver ni o se we no atare hwe we no na Brantene chechim oh there be nyase bia o se we yere fa me Onuya 95.1 FM. Yeah, Junemo.